اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با سفری کاری به ناحیه واسع تشریف آوردند. مقصد از این سفر افتتاح یک قطار بنا و انشاءاتی در دایره نقشه چهاربینی‌ها به استقبال جشن مقدس ملی 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بنیاد گردیده، ملاقات و دیداربینی با مردم و شناسایی با وضع زندگی آنها می باشد. در مرکز ناحیه ساکنان کسب و کار گوناگون، سرور رعیت پرور و مردم سالار خویش محترم امامعلی رحمان را گرم و صمیمی استقبال گرفتند. نخست پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهرک هلبوک ناحیه باغ مرکزی را که به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی و در دایره هدف سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی پررا تجدید و نوسازی شده است مورد بهره برداری قرار دادند. باغ دارای 2 دروازه منقشی با عنصرهای ملی آرا یافته می باشد. مساحت عمومی باغ 3.5 هکتار را تشکیل می دهد و در آن شرایط خوب استراحت فراهم آورده شده است. انشاءات را ساختمانچانی وطنی با مبلغ‌گذاری مقامات محلی و سهم صاحبکاران نوسازی نمودند. در طرف چپ انشاءات آمفی‌تئاتر بنیاد کرده شده است. آمفی‌تئاتر دارای 1000 جای نشست می باشد و به استاندارد بین‌المللی جوابگو بوده برای گذراندن محفل و چهاربینی‌های عمومی مساعد است. اکنون ساکنان بخصوص جوانان سعادتمند ناحیه امکان دارند در این انشاءات نو و زمانوی فرهنگی واخوری و ملاقات‌های سودمند را برگزار نمایند. با تشریف آوردن پیشوای معظم ملت در ناحیه واسع، سیمای ناحیه کلاً آباد و زیبا گردیده. خرسندی ما ساکنان این ناحیه حد و کنار ندارد. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همکاری صاحبکاران را با مقامات اجرایی حکومت دولتی شایسته تحسین خوانده از مسئولین استفاده ثمرناک امکانات موجوده را طلب نمودند. 4 اکتبر سال 2021 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از بیمارخانه مرکزی ناحیه واسع دیدن نمودند. بیمارخانه با تشبث حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با شریکان رشد به استقبال جشن 30 سالگی استقلال دولتی پررا تجدید و نوسازی و با نوترین تجهیزات تشخیصی و طبابتی تامین شده است. مساحت عمومی انشاءات بیش از 3 هکتار را تشکیل داده، بنای اساسی آن 3 آشیانه می باشد. کارهای ساختمانی را شرکت‌های وطنی با جلب ساکنان محلی صفتناک و جوابگو به طلبات ساحه انجام دادند. دالان‌ها، حجره‌های کاری، بسترگردانی و دیگر انشاءات یاری رسانی بیمارخانه با استفاده از مصالح بلند صفت ساختمانی پررا از نوسازی شده، سالهای زیاد خدمت نمودنشان کفالت داده می‌شود. جامعه سالم از نسل سالم تشکل می‌یابد. عائله سالم باشد اساس جامعه سالم است. این تاکیدهای همیشگی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان با فعالیت پرثمر ما طیبان زیج پیوسته است. زیرا رساله ما و رسانه سینا همیشه در حفظ سلامتی مردم بودن است. خوشبختانه سالهای اخیر جهت بهداشت بعضی مؤسسه‌های طبی، تامین آنها با تجهیزات و لوازم‌های طبی، بازآموزی طبیبان، فراهمسازی امکانات‌ها برای رساندن خدمت شبانه‌روزی کارمندان ساحه و نیازمندان و بلند برداشتن سطح اجتماعی کارمندان طب از طرف دولت حکومت جمهوری غمخواری و دستگیری‌های همه‌جانبه ظاهر کرده می‌شود. اهل طبیبان ناحیه واسع نیز از چنین غمخواری و دستگیری‌ها برخوردارند. رخت‌های خواب و جیوان و دیگر لوازمات حجره‌های بسترگردانی طولانی استفاده شده کارناشایم گردیده بودند. اکنون با نظرداشت طلبات زمان پررا عوض و به استاندارد بین‌المللی مطابق گردانیده شد. حجره‌های کاری هم با میز و کرسی، کامپیوتر و دیگر جهاز ضروری مجهز می‌باشد. با دستگیری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشورمان امامعلی رحمان بیمارخانه مرکزی ناحیه تعمیر پورا گذرانیده شد. از جمله شعبه تولد با تمام تجهیزات معاصر تجهیز داده شده است. با استفاده از تجهیزات برقی آفتابی گرم و به بیمارخانه تامین کرده می شود. جهت تامین دائمی قوه برق در بیمارخانه 2 ترانسفورماتور نو با اقتدار 1000 کیلووات نصب شده، همچنین 2 دستگاه دیزلی استحصال کننده برق با اقتدار 150 کیلووات موجود است. در دایره لایحه انشاءات آب تامین کنی و کاریزی بیمارخانه را نیز از نو ساخته تجهیزات را پورا عوض نمودند. در انشاءات تجهیزات گرم‌دهی زمانوی،
وصل و نصب شده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تعمیر و تجدید پررو و مجهز نمودن بیمارخانه مرکزی ناحیه وسه را با تجهیزات زمانوی ساحه تحفه ارزشمند در روزهای تجلیل از جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان برای ساکنان حسابیده کارمندان ساحه را به احساس بلند مسئولیت و استفاده ثمرناک امکانات موجوده در سمت حفظ سالمی اهالی هدایت نمودند. 4 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهات به نام ابو عبدالله رودکی ناحیه واسه موضع تاریخی حوض قینر را افتتاح کردند. انشاءات فرهنگی در دایره تجلیل جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با اصول معماری زمانوی از طرف خواجگی دهقانی فیضی سعید با صفت بلند بنیاد کرده شده است. واقعا جای افتخار است که سرزمین تاجیکان تاجیکستان صاحب استقلال ما با شرافت و زحمت و هدایت های ماندگاری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مبالغه بیش از هر وقت از همه نگاه پیوسته به یک خرم زمین مبدل می‌گردد. برای ما جوانان خوشایند است که چون رونمای تاریخ با ابتکار جناب یاری یادگاری و موضع‌های تاریخی دوباره احیا گردیده خاطره ما را نسبت به تمدن آفرین نیاگانمان تازه و قوی می‌گرداند. از اینجاست که محض توسط هدایت‌های پیشوای ملت موضع چشمه‌ساران کینر که معنی نهر شاهی را افاده می‌کند با حفظ آب تشنشکنش مطابق به تعیینات تاریخیش که در گذشته اهل قلعه هولبوک را شاداب می‌گردانید با سبک و اصول معاصر تجدید کرده شد. حدود موضع درختان آرایشی محلی و از خارج وارد شده از قبیل ارچه، مگنولیا، کلیون، کشتن، سیرین و دیگر نوع و نمود درختان سایه افکن شنانیده شده زمین آن میسزار کرده شده است. گل و بوته‌های آرایشی و نهال درختان سایه افکن از حساب پرورشگاه خواجگی دهقانی فیضی سعید دسترس کرده شده است. پرتوهای زیاد آب افلاس و راه تعمیر طلب حالت قبلی موضع تاریخی حوض قینر بود که می توانست به خروج دهها بیماری سبب شود. سرآغاز از طرف خواجگی دهقانی فیضی سعید برای ساکنان دهه قینر آب تازه نوشاکی برآورده شد. سپس از سال 2017 کارهای سازندگی آغاز گردید و اقدام وطندوستانه صاحبکار از جانب ساکنان محلی هم‌آوازی پیدا نمود. راه اساسی که در دهه می‌گذشت با ویرانی رفت. قسمت اکولوژی حوض با طلبات دیگر جواب نمیداد. تشبس‌های پی در پی سرور دولت همون امکانیت داد که این موضوع نیز چون دیگر موضوع‌های جمهوری تاجیکستان به یک قسمت سازندگی و بنیادکاری تبدیل یابد. با عمل نیک جوانمردان با ننگ و ناموس خواجگی فیض سعید از جماعت دهات رودکی کمر همت بستند تا چند سال برای سازندگی آبادی این موضوع و امروز شاهد هستیم که بعد زحمت‌های زیاد این جوانمردان دستگیری اهالی این موضوع به یک موضوع خیلی آباد زیبا دیدنی تبدیل یافته است و امروز با باوری کام گفته می‌توانیم که نه فقط اهالی دهه‌های اطراف از ناحیه و بیرون از آن می‌توانند اینجا آمده استراحت کنند، تماشا کنند و غذای معنوی به خود گرفته توانند. در دایره سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اجرای دستور و سفارش‌های پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان از طرف رهبریت خواجگی دهقانی فیضی سعید امکان فراهم آورد که اینجا به مکان زیبا و دلنشین تبدیل یابد. صحبت کرده و نشستگاه‌ها با ساخت معماری ملی بنیاد کرده شده است. بعد مورد استفاده قرار گرفتن موضع تاریخی حوض قینر 20 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین شدند. همزمان در اساس تجربه پرورش ماهی به راه مانده شده است. موجود بودن پرنده‌های نادر رنگ و رنگی طبیعت این موضع را تامین و خاطر سیاحان را بالیده می‌گرداند. ما شکرانه همین وطن میکنیم، شکرانه استقلالیت هم میکنیم. ما از بخت بلند خود میبولیم که چنین آبادی ها، چنین پیشروی ها، چنین سازندگی ها در پیش چشم ما رخ داده ایستاده است. این هم باز برای آینده نیک دولت ملت دل ما را هم با گرمتر میسازد. سالهای قبلی که از جاهای ناآبادی خراب بود، بعد اعلان شدن سالهای 2019-2021 سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی خوشبختانه از طریق خواجگی دهقانی فیض سعید بر این موضع تاریخی کار آبادانی سازندگی با کار شروع نمود. من خیلی دیده ایستاده‌ام که در یک مهلت کوتاه همین موضع
خوریستان مغزه نوآباد به یک مغزه گلبسر مبدل گشته است. از روی معلومات تاریخی و حفریات‌های باستانشناسی تحقیق و پژوهش در این موضوع از سال 1960 آغاز گردیده بود و نشانه‌های تاریخی آن توسط تصویرها پیشنهاد شده است. نگاره‌های از چخوری 1.5 تا 6.2 متر یافت شده به دوره سامانیان، کوشانیان و یونان و باختریان تعلق داشتن این موضوع را ثابت می‌کند. حوض قینر منبع اساسی تامین آب نوشاکی شهر هولبوک به حساب می‌رفت. طور از سرچشمه‌ها برمی‌آید آب نوشاکی از اینجا تا شهر هولبوک توسط قبورهای سفالین برده شده بود. تجربه نمونوی آبادکاری امکان فراهم آورد که این موضوع به یک مکان فراغتی دلنشین تبدیل یابد و ساکنان و مهمانان ناحیه واسه با شکرگزاری از پایداری صلح و ثبات کامل در وطن همروزه به تاریخ نیاگان شناس و فراغت خود را کامل نمایند. 4 اکتبر اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دهه مهنت‌آباد دهات ابو عبدالله رودکی ناحیه واسه میدان پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان و گلگشت را افتتاح کردند.
масоати умумии майдони парчами давлатӣ ва гулгашт 39979 метри мураббаъро дар бар гирифта дар шафати роҳи мошингарди восеф ховалинг воқеъ мебошад. саҳмгузорӣ кардан дар ободонии ватан яке аз вазифаҳои асосии мо ҷавонон мебошад. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мо ҷавонони деҳаи меҳнатобод тасмим гирифтем ки дар ободонии диёрамон саҳмгузор бошем. бунёд шудани майдони парчами давлатӣ боиси ифтихори ҳамаи мо ҷавонони деҳаи меҳнатобод мебошад. мо дар оянда ҳам саҳмгузорӣ кардан дар ободонии диёрамонро боиси ифтихор медонем. баландии пояи парчами давлатӣ 40 метр, дарозии матои он 14 метр ва паҳноияш 7 метрро ташкил медиҳад. маконе ки майдони парчами давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи меҳнатобод бунёд карда шудааст, аз офати табиӣ таъсир дида қаблан бекор хобида буд. бо амалӣ намудани корҳои тахту ҳамворкунӣ ва кашондани хок дар ин ҷо имконият барои сохтани чунин як мавзеъ дилнишин фароҳам шуд. амалӣ намудани тадбирҳо дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ имкон фароҳам овард ки ба ҷои асосии сайру сайёҳат ва фароғати ҷавонону наврасон табдил ёбад. майдони парчами миллие ки ҳозир чун гулистон мебинем, пеш тамоман як харобазора мемонд, як сангзор буд. тамоман дар асари офатҳои табиӣ валангор шуда рафтагӣ буд. иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободии меҳан имкон фароҳам овард ки ҳамагон аз имкони замонавӣ барои фароғат дар деҳаи меҳнатободи ҷамоати деҳоти рӯдакии ноҳияи восе баҳравар шаванд. ин тадбири муҳим дар доираи ҳадафҳо ҷиҳати арҷгузорӣ ба муқаддасоти миллӣ барои баҳравар шудани ҳамагон аз имкони замонавӣ барои фароғат ва баланд шудани эҳсоси худшиносӣ мусоидат мекунад. 4 октябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакии ноҳияи восе корхонаи дузандагӣ ва адрасбофиро ифтитоҳ карданд. иншооти замонавӣ дар доираи амалисозии ҳадафи чоруми стратегӣ саноаткунонии босуръати мамлакат бо мақсади таъсиси ҷойҳои навикорӣ, рушди иқтисодиёт ва истеҳсоли маҳсулоти рақобатпазири содиротӣ ивазкунандаи воридот аз тарафи соҳибкор Дилшод Асроров сохта шудааст. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ташаббуси соҳибкорони маҳаллиро барои ҳарчи бештар ба шуғли доимӣ фаро гирифтани коргарону мутахассисон ва дар ин замина беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум муҳиму саривақтӣ арзёбӣ карданд. ассалом, бобои қаҳрамонам, азизу меҳрубонам, пешвои миллат шумо, ҳоми давлат шумо, моем насли хушбахт, вориси оли сомон, то ҷовидон бимонед, пешвои Тоҷикистон, хуш омадед бобоҷон, бобоҷони меҳрубон. 4 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи абу абдуллоҳи рӯдакии ноҳияи восе муассисаи томактабии хусусии ойшаро ифтитоҳ намуданд. бинои нави муассисаи таълимии томактабӣ аз 2 ошиёна иборат мебошад. иншоот аз ҷониби соҳибкори ватанӣ махтумби абдулҳаева бо ҷалби сохтмончиёни маҳаллӣ дастаҷамона дар масоҳати 0,73 гектар бунёд карда шудааст. имрӯз бо қадамҳои мубораки пурфайзу пурбаракати пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалии раҳмон кӯдакистон ифтитоҳ гардид. таваҷҷӯҳу дастгириҳои президенти мамлакат буд ки мо ҳамчунин иншоотҳоро бо тариқи ҳашар бунёд кардем. пешвои миллат дар ҳар як шаҳру ноҳияе ки қадам мегузорад файзу баракат меорад. модарон ҳама хушу хурсанд мешаванд. мо модарон дуогӯи он ҳастем ки ҳамеша ҷаноби олӣ соябони сари мо бошанд. қитъаи зери сохтмон 1000 метри мураббаъро ташкил медиҳад. атроф ва роҳравҳои бинои навбунёдро дар масоҳати 1800 метри мураббаъ сафолак пӯш намуданд. дар ҳудуди иншоот 120 ниҳоли дарахтони ҳамешасабзи ороишӣ ва 30 000 дона гулҳои рангоранги мавсимӣ шинонида шудааст.
рӯшании иншоотро дар шаб 80 фурӯзонак дар стонпояҳои гуногун таъмин менамояд. муассисаи томактабии хусусии ойша дар доираи дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва тадбирҳои ободониву бунёдкорӣ ба истиқболи ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бо тарҳи муосиру миллӣ бунёд гардидааст. сохтмони чунин муассисаи наву замонавии томактабӣ дар баландбардоштани сатҳи таълиму тарбия ва маърифатнокии насли ояндасози миллат мусоидат мекунад. муассисаи таълимии томактабии ойша дорои ҳуҷраи қабули кӯдакон, симхонаи компютерӣ, ҳуҷраи васеъи таълимии мусиқӣ, толор барои баргузор намудани чорабиниҳои фарҳангӣ, ҳуҷраҳои барҳавои хоб, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон буда, ҳар кадоми он бо мизу ҷевон ва дигар лавозимот муҳайё карда шудааст. дар саҳни кӯдакистони мазкур дар масоҳати 1200 метри мураббаъ ҷой барои бозии кӯдакон ташкил гардида, фаввора ва 6 айвонча бунёд карда шудааст, ки макони асосии истироҳату фароғати кӯдакон мебошад. бинои мазкур бо системаи гармидиҳандаи алоҳида бо истифода аз барқу ангишт пайваст мебошад. маврид ба зикр аст, ки қаблан бинои кӯдакистон вайрону валангор ва бекор хобида буд. акнун бо ташаббуси соҳибкори ватанӣ иншоот пурра навсозӣ ва ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шуд. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар кӯдакистони мазкур бо мураббиёну масъулини ин даргоҳи таълимӣ суҳбати озоду самимӣ анҷом дода, тарбиятдиҳандагонро ба он ҳидоят намуданд, ки насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстиву хештаншиносӣ ва омӯхтани илмҳои муосир ба воя расонанд. дар ин ҷо аз ҷониби президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кӯдакони хуштоле тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. 4 октябри соли 2021 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳаи меҳнатободи деҳоти ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии ноҳияи Восеъ маҷмӯаи бузурги хизматрасонии сайёҳӣ ва меҳмонхонаи сайёҳонро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. маҷмӯа дар масоҳати 1.8 гектар аз тарафи соҳибкори ватанӣ Авазхон Кабиров ба ифтихори ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд карда шудааст, ки дорои имконияти васеъи сайру сайёҳат мебошад. даромадгоҳи маҷмӯаро бо усули меъмории миллӣ бо ҳашамат ва зебою диққатҷалбкунанда сохтаанд. сутунпояҳои даромадгоҳ, ки 22 адад мебошад, мунаққаш оро ёфтааст. дар ҳудуди маҷмӯа фаввора, 2 ҳавзи шиноварӣ ва 1 шаршара бунёд намуданд. фаввора, ки дар масоҳати 150 метри мураббаъ сохта шуда баландиаш 7 метрро ташкил медиҳад, бо санъати баланди ҳайкалтарошӣ оро ёфтааст. дар ҳар қабати фаввора бо маҳорати нотакрори ҳунармандӣ ҳайкалчаи паррандаҳои нодир ва пайкараи одамон дар даст созҳои мусиқӣ, инчунин ашёи рӯзгор гузоштаанд, ки бозгӯи давраҳои гуногуни таърих мебошад. ҳамин гуна пайкараи одамон бо сару либоси миллӣ, ҳайкалчаи ҳайвону паррандаҳои нодири кӯҳистони мамлакат ва хонагӣ дар дигар гӯшаҳои маҷмӯа низ гузошта шудааст, ки шумораашон ба беш аз 20 мерасад. баландии шаршара дар тарафи чапи маҷмӯа 18 метр ва паҳнояш 7 метрро ташкил медиҳад. дар қисми болоии шаршара барои қабули меҳмонони воломақом суҳбаткада бо 15 ҷойи нишаст ташкил гардида, дар он имконияти хуби тамошои манзараҳои зебои мавзеъ фароҳам мебошад. силсилаи тасвироти фаввора, шаршара дар маҷмӯъ ҳудуди маҷмӯа таърихи пурифтихори миллати тоҷик ва табиати бою рангини сарзамини бииштосои Тоҷикистонро таҷассум мекунад. меҳмонхонаи сайёҳон дар ин маҷмӯаи замонавии хизматрасонӣ аз 4 ошёна иборат мебошад. намои берунаи иншоот бо санъати кандакорӣ ва наққошӣ зеб дода шуда дорои тарҳи ҷолиб аст. сатҳи хизматрасонӣ дар меҳмонхона ба стандарти байналмилалӣ мутобиқат мекунад. дар деворҳои дохили бино рӯзгору зиндагонии тоҷикон дар давраҳои гуногун тасвир ёфтааст. меҳмонхонаи сайёҳон иборат аз 42 ҳуҷра буда, ҳар кадоми он дорои шароити мусоиди зисту зиндагонӣ мебошад ва имкон аст дар як вақт ба 150 нафар хизмат расонида шавад. ҳамаи ҳуҷраҳои меҳмонхона бо ҷиҳози зарурӣ аз қабили рахти хоб, ҷевон, телевизорҳои замонавӣ ва ғайра таъмин мебошад. меҳмонхона дорои 2 тарабхона, тобистона бо 350 ва зимистона бо 200 ҷойи нишаст, қаҳвахона барои 60 нафар, 2 ҳамоми замонавӣ, занона ва мардона барои 40 нафар, ҳавзи шиноварӣ ва дигар ҳуҷраҳои ёрирасон аст. дар ҳар як ҳуҷра низ ҳамом ва ошхонаи алоҳида, инчунин ҷой барои фароғати меҳмонон ташкил гардидааст. дар иншоот толори маҷлис бо 80 ҷойи нишаст низ вуҷуд дорад, ки дар он сайёҳон имкон доранд вохӯриву чорабиниҳои гуногунро доир намоянд.
дар наздикии меҳмонхона ҳавзи моҳӣ бо дарозии 170 ва паҳноии 20 метр ва гармхонаи намоишӣ дар масоҳати 22 садяк бунёд намуданд. ҳоло дар ҳавз 10 тонна моҳӣ парвариш меёбад. дар атрофи ҳавз 5 суҳбаткада сохта шуда барои сайёҳон шароити мусоиди гирифтан ва пухтани моҳӣ ташкил гардидааст. дар маҷмӯъ шумораи суҳбаткадаҳои ҳудуди маҷмӯаи замонавии хизматрасонӣ 25 адад мебошад. дар гулгаштҳо ҳамчунин 30 нишасткурсӣ гузоштаанд. дар шафати ҳавзи моҳӣ гӯшаи паррандаҳои нодири кӯҳистони тоҷикистон ва хонагӣ инчунин заргӯш бо 14 қафас сохта шудааст. дарозии гӯшаи мазкур 170 метр ва паҳнояш 20 метрро ташкил медиҳад. ҳоло дар ин гӯша 14 намуд парранда ба миқдори умумии 500 сар ва 2 намуд заргӯш ба миқдори 60 сар парвариш меёбад. дар гармхонаи махсус гардонидашуда ҳам имконияти хуби гашту гузор барои сайёҳони дохилию хориҷӣ мавҷуд мебошад. дар дохили гармхона дарахтони субтропикӣ аз қабили лимон, афлесун, мандарин, киви, меваҳои грекӣ ва ҳамчунин ангур шинонида шудааст. ҳавзи моҳӣ, гармхона, инчунин гӯшаи паррандаҳо ва заргӯшро дар дохили маҷмӯа махсус барои фароғати сайёҳон бунёд намудаанд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд, ки бунёд гардидани чунин иншооти муосир ва дар он ҷорӣ намудани сатҳи баланди хизматрасонӣ рушди соҳаи сайёҳиро таъмин менамояд ва дар заминаи таъсис ёфтани ҷойҳои нави корӣ сатҳи зиндагии аҳолӣ боло меравад. дар атрофи маҷмӯа 20 гектар боғи мевадиҳанда мавҷуд мебошад, ки 6 километр роҳҳои дохили он асфалтпӯш карда шудааст. барои тамошои сайёҳон аз маҷмӯа ва боғҳои мевадиҳандаи атроф 10 мошини электромобилӣ вуҷуд дорад. берун аз ҳудуди маҷмӯаро низ соҳибкор дигаргун сохта бо шинонидани 500 бех ниҳоли дарахтони гуногуни ороишӣ, 1000 бех буттагул ва 3000 дона гулҳои мавсимии рангоранг зебову диққатҷалбкунанда намудааст. соҳибкор дар пайравӣ ба сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ба масофаи 2 километр роҳи деҳаро то маркази деҳот мунфарш ва пурра чароғон намудааст. ҳудуди маҷмӯа низ дар шаб пурра чароғон мебошад, ки таваҷҷӯҳи ҳар бинанда ба он ҷалб мегардад. иқдоми созандаи соҳибкорро ба хотири истиқболи сазовор аз ҷашни муқаддаси миллӣ, 30-солагии истиқлоли давлатӣ ва саҳм гузоштан дар татбиқи ҳадафи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шоистаи таҳсин ва намунаи ибрат ҳисобида масъулини ноҳияро ба истифодаи самараноки имконоти мавҷуда ҳидоят намуданд.